Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province du Congo central. Excellence, Monsieur le Vice-Gouverneur de la province du Congo central. Honorable Vice-Président de l'Assemblée provinciale. Honorables députés. Distingués invités à vos titres et qualités. Pour nous, aujourd'hui, une allégresse sans limite parce que nous venons de recevoir la plus haute autorité de notre province du Congo central. Nous sommes, comme je l'ai dit, ravis de votre présence ici. D'ailleurs, vous-même, vous le constatez par rapport à la population qui s'est déplacée de son lieu habituel pour venir vous saluer, pour venir vous accueillir, pour venir vous honorer. Cela étant, par rapport à votre agenda, je vous souhaite la bienvenue dans notre territoire de Mbanza-Ngungu, la terre de Simon Kimbangu et toute la population de la province du Congo central et moi-même, je vous souhaite un plein succès par rapport à votre mandat. Je vous remercie. Bana Mbanza-Ngungu oye! Bana Mbanza-Ngungu oye! Mbote na beno! Matondo mingi na bana nyonso ya Mbanza. Kilumbu ya yeki, kilumbu ya nene, samu na population nyonso ya Congo central. Mingi na jeunesse abetu ya Congo central. Fumu ya iti, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Fachi Beton, mepesa valeur na ba jeune ya Congo central. Yake diambo ya KSV. Betu budila fumu maboko mingi. Fachi! Matondo mingi. Message ya munu yake ya mulaive yake ya kufi. Mumekwiza samu na kumona nkangu wa muno, samu mkangu pe kemona muno. Muke vutuka samu na kupaka ba solution na mambu kena kutungisa province ya beto, plus particulièrement Mbanza-Ngungu. Betukele na problème mingi. Muke gouverneur ya solution, muke gouverneur ya terrain. Munu na vice na munu tata Prosper Ntela betu sala betuke sala kisalu na betu na terrain na bureau V. D'instruction betu tambola kana fumu iti ya olina. Muke kuiza na Mbanza-Ngungu. Muke vuanda na Mbanza-Ngungu. Muke vuanda na benu na Mbanza-Ngungu. Awa na cité ya Mbanza-Ngungu ve me muke kwenda tina kati na ba territoire. Samu na kubaka ba solution. Problème ya insécurité. Betuke bakila ya solution. Betuke bakila ya solution ya oke manisa. Parce que population qui a confiance maintenant na ba dirigeant ya yandi. Population meza ba dirigeant. Confiance na population na ba dirigeant betuke rétablir yao. Parce que y a un problème ya nene si kana ba dirigeant ke uzana vena ba tuke na toile moi betu ba ka solution awa ba député ya betu ya Mbanza-Ngungu mais pona gouverneur Grace Bilolo na vice gouverneur tata Prosper Ntela mwana na beno betu ba ka solution na mambo nyonso. Mukena kwenda na Matadi
swalo mais moke vutula matondo na beno population beno ponaka ba député ya Mbanza-Ngungu ba député ina beno ponaka ba omesa disabeto nous présenter beno ba député mais moke tonina na vice gouverneur ya betu mwana na beno ya Mbanza-Ngungu Kumbwanandi honorable Prosper Ntela bubu ya excellence beno budila ni maboko nous présenter beno diaka député ya Nkaka ya Mbanza-Ngungu yina ke bidozer vraiment ya Mbanza-Ngungu beto ngele masa yangi tata José Matoko beno budila ni maboko bidozer beto esuki na vana ve beto kele na honorable de mouton tela ba budila ni maboko beno budila ni maboko me betu vuanaka na bakurutu ya Nkaka samuna kununga mvita yai betu vuanaka na mbuta atuma tubwana beno budila ni maboko muke diata na batu nyonso pe na population na manima mu samu betu baka ba solution cohésion ya semblant fait me betu ke baka cohésion ya kiedika samu betu diata ensemble betu baka ba solution tokoya awa na Mbanza-Ngungu poto ko sala ba fête te tokoya ko trouver ba solution betu ke manisa bisalo ina ya telemaka muke kwenda na ba territoire kubaka solution kunata maza kunata banzila ya dessert agricole yina kele instruction fumu ya iti pesaka betu betu ke sala banzila nyonso yina ke sadisa population samuna kusala commerce yandi samuna kuvakie na ba occupation yandi insécurité beno na munu betuke manisa insécurité et le mona police na ba service de renseignement. Il faut coopérer avec vos autorités que vous avez mises en place aujourd'hui et nos services de sécurité insécurité aussi la Mbanza-Ngungu lokola bolingi biso bo dénoncer batu oyo bazo sala mabe bomona ekoumela te tozozwa solution na suki wana tozali ko kenenzela molai botika la malamu na zozonga na mikolo ezolanda na Mbanza-Ngungu samu na kobaka ba solution.